Mayap at magrasyang bengi po kay katamungan, at syuta na po king kapatabengi ning kay katamong simbang bengi. At kambeda po rin kay katamong pansariling kapagnasan kaniting misa, iya betala po ding makatugi. Para king kapasalamatan dari, Edgar and Lourdes Pineda and family, Mayor Rodencio Gonzales and family, Ryan and Sel Martinez and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hizon, Ronnie and Raquel Manalili and family. Para king good health ng Chuchi Azucena Vorsloy. Para king malalagwang kapaldanandari, Felipe and Corazon Fajardo, Elmi Ronquillo, Mark Clener Bayani, Brother Pat Ahos, Brother Rolly David, Rosario Di Marucot, Carmelo Fajardo, Father Rolando Gopez, at John Carlo Tanyo. Para king special intention dari, Mayor Teddy Tumang, Engineer Jesus Punsalan, Villamor and Rizalina Tolentino and family, Ditz and Lita David and family, Father Raymond Reyes, Hajing family, Amelia, Julie, Chloe, and Jude, at Ronald and Agnes Lau and family. Para karing kaladwa dari, Domingo Sr., Alfredo Sr., Domingo Jr., Lizel, Magno, Cleotilde, Don, Aurora, Anasita, Jerry, Roberto, Juan, Josefina, Eliseo, Maria, JV, at ding sablang kaladwa king purgatorio.
kinlagyo ng ipampuning anak, ampuning banal na Espiritu, ing grasya ni ginutamang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, ating pamakyago ng banal na Espiritu, mantabay kay kaingan, may pabingi kay kaingan po, makayapat tanang ini, almost kapit na na, king abibetan pa maglakbe, papunta king kapaskuan. At ulining may kasalat mo nga niya, marapat mo, ing pagsisyan tala pa rin, at manyat pantada pa, kaluluking nga pang ginubat, tayang karapat dapat pagpansusyan, iting banalay Kristiya. Iking minye kang Samson, ning matuang tipan, king pamaging ukom na, king kayang balayan, Ginoo pakalulu. Iking tili paketiking yato ban mikabos king meto ketawan, Kristo pakalulu. Iking minye kang Juan Bautista ban misadya king dalana na ing kay kang anak apakamalan, Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayo pa tutu pakaluluan na katamo at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana king bie alanganga. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo, o ipaming mayupaya, papakit mo king yato, ing linang ning kang ligaya, king panyatang ng Kristo, ami bait king Birhen Maria, pagkaliban mo kesanang tunay kasalpantayanan at lugod, bana pagmasusyan ming misteryo ning Diyos sa mi katawan tao, itiadon mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, mabibi at magari kambe mo, at ning banal na Espiritu, metong mo king pangadiyos, manggaman king alangangga. Pamamasang ibat, king libro ding ukom. Kanitang panahon ay ita, king balen ning Zora, ating metong atawong milagyuan Manoa, miyembro ne ning tribu ng Dan. Eya bitasang mika anak, ing asawa na. Misan aaldo, pepakit ya king asawa na, ing anghel ning Ginoo. Nga na keya, kapabitasang mika anak, dapot ngeni kumagli ka at manganak metong alalaki.
Inya manibat ngeni, eka miminum, alak o serbesa, o mamangan, king nanumang pamangan amarinat. Potang abayo mo ne ing anak mo, eme paputot abwak, uling kabayit na makatagulaling ne king Diyos bilang Nazareo. Yo ing magumpisa king obra ning pangaligtas na ning Israel karing gamat daring Pilisteo. Pintalan ne kanita ning babayi ing asawa no at nga nakeya. Detangan nako ning metong atalasuyo ning Diyos, makapagmulalaya, lulupay ang anghel ning Diyos. Eko neman kitnan, nung nuya menibatan, at enaneman sinabi ka nako ing lagyo na. Dapot sinabi na kanako, ing kumagliko, at ibayit ke ing metong aanak alalaki. Sinabi na naman kanako, ing eko dapat minum alak o serbesa, at eko sukat mamangan, king nanumang pamangan a makabawal, uling ing anak a ibayit ko, makatagulaling ne, bilang Nazareo, manibat king kabayit na, son. Meragulyo ing anak, at pepatutwanan ne ning Gino, at migmula na ning pepasikan ning upaya ning Gino. Ing amano ning Gino. Salamat king Diyos. Patitingapon pupuryanda ka, papasyag ko ing kekang ligaya. Patitingapon pupuryanda ka, papasyag ko 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 kekang ligaya. Maging antika sanang matibe santungan para kako, metong akuta akambilan ko kapilanman. Ika ing kakong santungan at talapagluwalo, o Diyos ko, iligtas mo ko, karing mangarok ataw. Patitingapon pupuryanda ka, papasyag ko kekang ligaya. Patitingapon pupuryanda ka, papasyag ko kekang ligaya. Ika o Gino, ing kakong kapanayan at asahan, manibat pa kanitang anak ko. King mabilog kong biye, kaya kako manalik. Ika na ing miningat at minantabi kanako, manibat pa kanitang mibayit ko. Patitingapon pupuryanda ka, papasyag ko kekang ligaya. Patitingapon pupuryanda ka, papasyag ko kekang ligaya. Puriyan ko o Ginong kakatas-katasan, ing makapagmulala mong kayupayan.
Kakong ibulalag ingke ka bukod mong kayapan. Manibat pa inyang kayanakan ko. O Diyos, tiro mo na ako. At ako naman, ala kong tuknang mipapasyag, karing makapagmulala mong dapat. Pati-ing apon, pupurihan ka, mapasyagoy, ekang ligaya. Pati-ing apon, pupurihan ka, mapasyagoy, ekang ligaya. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Mekakeni, sampaganing punang hese, tandaning lugod ning Diyos king kapilugan ng palayan. Iligtas mo kaming alang pangapala. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ing Ginoo manatiliya ke kayo. At kekagimuli. Pamamasaking may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya kekauliw. Ganitang Herodes, siyang ari na ning Judea, ating meto nga saserdoteng milagwan Zacarias, membruya king grupo ning saserdote ng Abias, ing lagyo ning asawa na Elizabeth. At iti ibat siya king lahi ng Aaron na saserdote, may biyebela reting mi asawa, king mipnung kayapan, king harapan ning Diyos. Mapamintulang lubos, karing kautusan, at tuntunan na ibat king Ginoo. Dapat elami kayanak. Huling Elizabeth, bahugya, at matuwa na lang pareho. Misan Eldo, ing grupo ng Zacarias, yung mitutukan mga siwa king templo. Agpang king kaugalyan at tutukyan daring saserdote, iya ing miyatasan na may piling dulok king insenso king altar. Inya linubya king templo ning Ginoo, kabang ding dakalataw nga tsulwal, manalangin la king oras ning pamandulok. Kabudabud, pepakit siya kaya ing anghel ning Ginoo. Makatalakad siya, king dane wananing altar, king lugal, anong nura dudulukan, ing insenso. Panakit ng Zacarias, king anghel, misdan niya at mitakutan. Dapat nga na kaya ning anghel, Zacarias, eka tatakot. Dindam ning Diyos, ingke kang panalangin. Niya ing asawa mong Elizabeth, mga nakyang metong lalaki, pamalagwan mingwan. Tumula ka at magsaya, at dakalang tumula king pangabait na, uling maging marangalya king panimanmaning Ginoo. Eya minom alak o nanumang inuman na makalasing. At mikatman niya king Espiritu Santo, manibat king mismong pangabait na. Dakala ka ring anak ning Israel, ding papagbalika na king Ginoong karelang Diyos. Datang yang mumuna king Ginoo, masikan at mayupaya. Antimoy propeta Elias, madalang pikasunduan pasibayo ring tata at ding anak. Banding makasalanan, tuntunla king dala na ning matulit. At banisadyane para king Ginoo ing balen na pinili na. Nga ng Zacarias king anghel,
makanano ko nga balo king tutuyan. Matuwa na ako at antimurin ing asawa ko. Ako'y Gabriel, nga nang may kibat ning anghel. Makatalakad ko harapan ng Ginoo, amitubod ka na ako, bansabiyan ko, at ipayabot kaya ka iting maya pabalita. Dapat mo pala paniwalan ing balita ko. At tuto namang mapalyari, potang miras na ing mituldong panahon. Huling kami niwala, mapipika. Manatili kang makapagsalita hanggang matupad ing pangako ko keka. Paninay din lumual ding tao sa Sakarias, pigmulalanda nung bakit melwat siyang tutu kilob na ning templo. Inyang linwalya makapagsalita karela. Inya inisip da, king menakit siyang meto nga pamipatilip, kilob na ning templo. Uling makapagsalita, sininyal na namo karinggamat na ing bulinang sabyan karela. Kaya rin na ning pamagsilbi na king templo, minuli ni balay sa Sakarias. Kalabas na ring mapinanayaldo, milan na niya Elizabeth asawa na, at migdatun niya king balay kilob daring 5 bulan. Sayo pa na ako mo rin ng Ginoo, king kapamilatan iting may palyari. Nga nang sinabing Elizabeth, sige pa na ako, king maragula kamarinayan, king arapan daring tao. Ing maya pabalita ning Ginoo. May pabengi pasibay po. Kamusta na kayo ngan? Makayapat ta na po saguli kanyan Pasko na. Nganapin ka man mainip. Lalabas na rin aldo at panahon. Pero talagang atipong talakainip. Hela makapanaya. Mamirapal lang mamirapal. Burira agad-agad. Pero kembiyata mo po, dapat ugolyan taneng partina ning biyeng manaya. At kailangan biasa kang manaya. Uling atin niya nga gagawa, masantinging pamanaya. Kare mo pong prutas. Nung pamiraplan ming agtalan, alapaking panahon, yung prutas, pota maging maslamyang pong matabang. Kaya manggaya yan, o kapaya, o nano yung mga prutas. Ating panahon na dapat, paborin may pamong tumuwa. Bakit ta lulot siyang masalese. Masanting hinog sa pilit. Agyan po yung alak. King alak pala, timpalang makanya na dapat lalambat. Ba nang gagawan ta ketang kay ketang seller keta pong misan ating okasyon kay ni king kasa at may kipag birthday ko at sabi ng si Kong Chris, sabi ng Kong Chris, amo nga na bala may ngalakayan nga na 32,000 yan. Ba, siyempre ako naman mo 32,000. Tiketak man, nagyang kumiminom. Ba, nanuwari nga tsuking alakay ni nga ako kelob ko. 32,000 niya. Nagyang kumiminom, minom ko. Inom kayo, wala yung anak man talaga miminom. Kaparaw doon lasa rin alak. Mapait. Pero karing haliwa, balo rin, nung kapilan manyaman yung alak. At para karilit ang makanta, niya malamalita, uling malambat siya kitang proseso, para miras siya kitang makantang pang-finish na. At manyaman niya kanta, 18 years siya pong, 18 years siya itang alak. Kalambat na, 18 years. Anya naman 32,000 niya Just imagine, maninay kang 18 years. At makanyan po, keng beta mo, talagang ating makanya na dapat manaya ka, mamirapal, ing pamanaya, pwedeng atin niyang ibungang masanting, king biyata mo. At yan po yung akakit ko, kareting may asawang Sakarias, ampo Isabel. Malambat larigong menayang mika anak la, mika kayanak, hangga king metuwa na la. Pero labing niya po yung binungan ng pamanaya ra, lalo yung melulot, ing pangataw da, lalong may tibet, may tatag, ing relasyon da. At lalong may lalam, ing serbisyo da, king hapong Ginoo nga napin nine
ing pamaglarawan ng San Lucas Carela, dating miasawa, mi biyebiyela, king mipnung kayapan, king arapaning Diyos. King kalambatan ita, meging lalo lang mayap, king arapaning Diyos. Mapamintulang lubos, karing kautusan at tuntunan ay ba't king apong Ginoo. At siguro po, diyan nga ngalanong anyang lami kakayanak, atanggap ta na kimbiera, ingeno mi kayanak. Siguro niya mumuna masakit, maplas, malungkot. Pero atanggap na mo rin, may kapag-adjust na lang. At kanita po, hanapin, time heals all wounds. Nung ini maplas siya pa, tanggal daw, makayagape ka rin. Ini, anya yan po itutulod kay katamo rin sa karyas. Agyang itamo sukat makanyan, mabiyasa tang manaya. Mabiyasang ing panawon, sesen na katamo, bang pasulungan na palalo, ing pangataw tamo. Papag matured na katapa, king biyata mo. Agyang naman po rin, sa bagay, nung mamiyatang alimbawa po, dahil nga liwa, ila naman may kakayanak. Pota, makanya mo naman yung kaya na rin nga pong Ginoo, hanggang ilang may kakayanak, ring may asawa, palulutan itang relasyon da. Patataga na pa yung pamiyabera. Padalise na pa yung lingon at lingap da king metong at metong. Nya, ila pa may kakayanak. O kaya pota, sasadyano pang husto, di nga pong Ginoo, ing lalaki pong babae, para kabait ning anak, tunay lang makasadya, king pamanyese kaya. At matured na la para kalingman ni sarili, lingunan ing pamilya. Pwede pong makanta. O kaya, nengkay po, kareng, kaya katamo, burira, agad-agad, makwal talaking business. Naman makanta, nengkay, pumalpak la pa mo. Nengkay, masambot la pa mo. Pero, karin lang mababiyasa. At karin lang, lalong titibim, pontatatag. Nya, potangkay, akit mo na mo, misanaldo, history na mo itang kanyang mag-struggle na pa. Pisasabyan niya mo itang panahon na mga palpak-palpak la, uling ngini mi bagwalat. At minawa. At may biyasa lang gusto keng biye. Agyan po keng sports makanyan. Ala namang atleta ng agad-agad, mag-champion. Nang kahit ba na papaborin na nga pong Ginoo, ing panahon, palulutano pa rin muscles na ning atleta. Naman agad-agad, itang muscle mo, prepared ya for a certain sports. Bala mo, sasadyala naman at may asala. Anya, uini sa karyas po Isabel. Yan po yung tutururan kaya katamo. Mabiyastang manaya, uling ing pamanaya, at inyang babyeng positibo kaya katamo. Yan nga na pong Henry Nouwen, yung metong spiritual writer, nga na, waiting is a period of learning. Yan po tang manaya tamo, panahon ning magpakadulubhasa tamo, mababiyasa tamo. Tamo manayang alang malalyari, nuning pamanayang nga rin, at inyang bubunga masanting, uling mababiyasa tamo, at mahasa tamong gusto. At nga na, ning metong pang writer, during times of waiting, God is vibrantly at work within us. Nga na. Potang panahon na manaya ka pa, panay merigoy nga nyaran mo, may kanak ka, magtagumpay ka keng business mo, keng sports mo, na naman pangarapan mo, naburi seben nga pong Ginoo layo. Naburi seben datang nga pong Ginoo, potang tinggap mo na itang panayan mo, ali. Kilub na ng mismong pamanaya, ing Diyos mamantabeya nga ng spiritual writer. King pamanaya tamo, ing Diyos kayabe tayo. Nung makanano yung minantabe na naman karisa karyas, ampo Isabel. Dapat, bali po, lalabing ko rin ang miyasawa, Isabel ampo Isakarias, asno king kayapan, asno kasuyo king nga pong Ginoo,
Pero kini pong binasa tangin dintanging anghel at sinabi na ning anghel ing mikayanakla o ning i Sakarias megduda yo. Nga na makananang malyaring mikanak kami, katuwa ko na, bahugya pa yung asawa ko. Happy naman. Makanano kang maniwala kanita. Isipan tama mo, malalam na kasalpan tiyan ni Sakarias. Isipan tama, masuyo na ikingapong Ginoo. Pero, layan may kini, pegtuda na pa yung balita ng anghel kaya. Makapaniwalang mika anak la pa. Sa bagay, nung matuwa na lapi naman. At bali po, nganapin kini, nga naning anghel, uling ka maniwala, mapipi ka. Yes, imagining, meto nga pa magkamali, may parusan niya, mapipiya. Mapipiya. Pero, ing sintingan na pong yung may pipiya, bala mo bang turuana niya mo ning anghel, ing maniwala ya pa, dagdagan na pa yung kasalpantayanan na. Huling itang sinabi ng anghel at ang ala ng Sakarias, ing mipal totoo naman. Baging totoo naman, ing mika anak lapang miyasawa. Pero ing metong pong kapansin-pansin kene, yapin agyang rigong bala mo, pero sana nga pong ginoy Sakarias, miniwala, ina naman binawi ng Diyos, ing anak amibait karela. Mibait siya pa rin yung Juan Bautista. O sema, pina sinabi ng anghel, sige, nung ka maniwala, nakopin man mi kayanak. Binawi ng Diyos. Magkusbin yan pa rin ng anak. At iniyapin ni Juan Bautista. At kaya katampo, makanyan mo naman, potangkay, pekakayap-kayap tana. Potangkay, misan mong kapalpakan kaya katamo, maragul akasiran. Bali po nang kay malungkot ko Kasi kareng kapatid kong pari, king kaya panda, king kabanalan da. Potangkay bigla-bigla, may kametong lang pamagkamali. Iskandalong kabaragbag. Makalunos. Patse makanta. Itang meto nga pa magkamali, balamas ng karaguling kaparusan. At patangkay po, labihan mo naman, mo naman kareng pari, kaya kayo labihan nyo, kaya asawa nyo, kareng anak nyo, misan mong pa magkamali, as ng karagul, patangkay, bala mo yung bagyo, balam kaparusan na daratang. Pero makanyan man, haranasan ta naman, agyang bala mo may parusan, agyang bala mo maragul, ing kasiran. Kalupad na naman di Sakarias sampo Isabel, ing Diyos, manatili namang lilingap at lilingon. Agyang bala mo may kamali, ing Diyos, na naman babawi, ing marakal na pang grasya, king taong may kasala. Timpong kwento, ining metong tao, niyang kayanakan na, tamad-tamad yang mag-aral, bisang mag-aral, niya, may graduate. Samantalang din kapatid na, hanam lang may kakapatid, ding 5, professional langan. Iya mo, may graduate. At siyempre, ito yung parusa kaya, huling may graduate, siyempre, nanong maging biyena. Kumbaga, bala mo, tanang binungan ng kapabayan na, graduate. At masakit po ito. Kaya ba't lawan mo rin kapatid mo, puro professional, ating engineer, ating teacher. Kaya ba't ikarigo, ala ka mang ayaring pamag-aral. Pero makanyan man diyang makanting milyari, malugod na rin kapatid na nini. Sasopan din kapatid ng, ni, hanggang may kapakyasawa yo, pating asawa na malugod yo. Nyaring kapatid, pa rin pepaburening kapatid ng anyang panauning kayo na kanila pabayaya. Sinopan din pa rin king kabiyaya na. At makanya po yung Diyos, patang kaya akit mo, agyango bala mo, may parusanta mo, nababawian, ing marakal pang grasya kaya katamo.
At pa rin. At potang kay akit tamo niya papaborin namong magkasakit tamo, o lining kapabayan o kasalanan tamo, bang nakatatalagang pasakitan. Nanay kalupan ng Sakarias, ba nakatamo mong turwanan. Di mo, ining metong mahilig minom-minom, potang muli po, malasing ya, makamotorsikluya pa. Pilang beses naman mumuli ang malasing, naman may aksidente. O nang misan, may tiyempon niya, oita, kasi minor injuries mo. Isang makanya na kaya, bala mo, babarugan na ka ni nga pong gano'n. Bala mo, gikisingan na ka. Nakapaparusan. Bala mo, di rin na kang leksyon. Ano kayang leksyon kanta? Aliwa mo itangay kami minumagmaneo. Pota, bawasan mo ng inom-inom. Okay, nakamiminum. Pota, mas grabe pa yung malyari kaya ka. Patse, sindu mo yung pamaninom. Pota, kentutuki, kamatayan ng datang. Something pong makanyan. Nang kaya paborin nga pong ginong ating malyari kaya katamo. Not so much para parusana katamo. Nanebang turuanan na katamo. May blampe nga riyo. Barugana ka pero barugyang ating aral. Pero pansinan niyo po, king karakal tamo kasalanan, king karakal tamo traso king apong Ginoo, bilang beses nakaperusan, bilang beses kang mitamakan, gusto mo laman Receivin makantay nga pong Ginoo. Huling nung mapamarusay, balang gagawa kang kalokan, manuldul ang pong mangidlat. O kaya, di na kang patubwaning ing tigsaking kaya kang singit. Pero more often, na alatang kaparusang tanggapan. Makanano tamang karakalagewang kasalanan, we are able to get away from them. Huling naman makantay nga pong Ginoo. Ini po yung nga pong Ginoo. So, itamo nga, potang pili mo, may barug ka, tandanan mo, diyang may barug ka, aral ya, yung tuturunin nga pong Ginoo. Na nakaman paboren. Burina, ing sumulong tamo lalo king lugod, king kayapan, at kasalpantayanan. Amen. Ngayon po kaya katalangit at king nga pong Ginoo sa batang kaidbanan, nga tamang makibat, Ginoo, bendisyonan me, ing kekang balayan. Baning Santa Iglesia, mitmong katapatan ng isundo inyong pisa ng obra Kristo para king ikakayap daring sabla, ipanalangin taking Ginoo. Baning yatu, lubos neng tanggapan ni Kristo at tatakman na ing pakayap ng upaya ning kayang grasya, ipanalangin taking Ginoo. Banding sablang pamilya, lubos dang akilala, ing pangayatsyo ng Kristo, karing sarili rang pibale-bale, at pagkapilitan dang sumulong, king katapatan at lugod, ipanalangin taking Ginoo. Ban itamungan, makapagsadya tamo, para king pangabait ng Kristo, kapamilataning pamagkapilit tamong maging tapat, karing aldo-aldo tang obra at katungkulan, ipanalangin taking Ginoo. Ngeni, adwan tamo ing sarili tang kapagnasan.
O Joseph pami, birian mong inganak mo, maging tao yang kalupami, baking makapakirake king kayang panga Diyos. Sapan mo kaming makibat, mit mong katapatan, king aus mong isadyami lang manusig, ding makataw ming puso, king debino mong kaburian. Iti adon mi, king lagyunan namang Yesus, aginumi. Amen. Mukyat ka king mata sa bundok, o masayang tupod ning syon. Ikuli sa king balitang masanting, isika ning pamaniaws mo. Pamatulan taong pinili ko, pasik na nganyuing lupta, magwakas na ing kasakitan da, kasalanan ni patawaran. Bundok-bundukan patakan la, panmibo lalagligaya ning Gino, ating sapla itiya kita. Kung saplang manaliking Gino, eko agad masisiralo. Tatangyan Gino kambening sikanan, tatangya kambening ligaya. Mukyat ka king mata sa bundok, o masayang tubod ning syon. Ikuli sa king balitang masanting, isika ning pamaniaws mo.
Manalangin kay pakamalang kapatid, banti kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. O ginuning pakalulu, tanggapan mo sa ratingay na daralami king kekang altar, mananasanang ingkekang upaya, ipawi na ingkenan mi, at papagbanalan na ing darawon mi, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginumanatiliya ke kayo, yat na yoreng puso yun. Pasalamatan tayong Ginoong nga Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matulin, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin. Oy pa, Diyos king alangang galubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Pisyag daring sablang propeta ing kayang panyata, delanin ng birhen king kayang sepupunan, kambening alang kasimparang lugun. Si Diyanang wanatala paminjag ing kayang panyatang, at pepakilala ka ring tawin niyang dinatanghem. Ulining mo na nung lugod na kekatamo, kitma na katamong tulak, nginipagsadyan tayong pagmasusyan ng misteryo ng kayang pangabayin. Kanita, potang datang nem, das na nakatang masigasig makabantet manalangin, kabang ding puso tamo, maglapo lang kapag mulalan at kapuryan. Uninita, kambering sablang koro, ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya, lain makyabe lang tok ng babye kapuryan kekam, at naming kakanta. Tunay kaping banaluig pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa deti ngayon king Espiritu mo, ban para kaya kami mayalang katawan at dayan ng ginuming Jesucristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapit, pepasalamat siya kaya ka. Piraso na ebinyen ay karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti kong anat kananye. Iting kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha ng kalis,
Pasibayang pe pasalamat ke. Binyening kalis ka rin kayang disipulo nga nam. Tanggapan niyo iti ko nga minum ko kaniti. Iti yung kalis yung kanakong daya. Ting daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubuo para ke kayat para ka rin sablang tao. Ban keta may patawaran laring kasalanan. Adaptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Ni Cristo din tamyan at dadalwa, ni Virgen Maria, ni bait niya. Ni Cristo din tamyan at dadalwa, Maranatha, Amen, nagnanaka. Inyang inigaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyo binam may biyan ing anak mo. Daraw mi kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepadyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mo makalaganap kimeto yatu, ban biganap yak nilugod, kambiyan ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, at ing sablang pare. Ganakan mula naman di kapatad ming pepaynawan at maninayang subling me, at sablang mayang unabye. Tanggapan mo sana keng maligay mong harapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biyalang angga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ning Diyos, kambiyan ng San Jose kayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kakabaning panawun, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayang tutukagom ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king halangangga. Mapamintog yung mga tala pangabot sa bibok yung banal ng turo, nga tamang yaning mangangas, manalangin. Ikawis mo kami o Ginoo kisab lang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panabon mi,
Banking kasopan ni kaya kang pakalulu, para di kaming mikabus king kasalanan, hamiligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning lawen mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan may pambilugan, agpangking kaburian mo, higang mabibi at magari manggaman, king alangangga. Ing kapayapan ni ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. At ati po may kakapatad, masya tamang ngining pupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po. Kapayapan, kapayapan. Yung malugod at maganakatamang ginuing kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng iyato, noon tamang makasadyan tanggap kaya kaniting banal ng hapunan. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat sa kismay nga mano mo, sumayat na ako. Pagkanakapo, panayan tayo puwing senyas na kikatamo ning Asherets, bayo tamo putikdo ka rin kikatang luklukan, at magpila papunta king pari o king EMDC. Paalala lang po, hintayin po natin ng hudyat sa atin ng mga Asherets bago tayo tumayo sa ating mga upuan at magpila upang tanggapin ang banal na komunyon. Maraming salamat.
manalangin tamo. Hoy paming malugod, pasalamatan da ka para king tinapining bien. Ibuklat mo sana ring puso mi, baking makapagsadya para king panyatang ning kay kaming talapagligtas. Itiyadon mi king kapamiratan ng Kristong ginumi. Update mo po. So, dakal po salamat. Atin pong may cash, kayong office, para kayong kakatang garden na gagawan ng mga 20,000 plus. So, mga 100 bags of cement no pureta. Pwede ko pa pong mami, dyan 100 pesos, 200 pesos, kayong office. Welcome kayo nga po, kayong namang contribution na ibigay para kompleto tayo, buo tayo po yung kakatamong bayong property, parokyo, yung garden ng St. Benedict. Huling mga 2,000 bags of cement po kanyung kailangan para sementan tayo tang pathway, yung po yung marakada portion na nini. Okay. At kadwa na po nini, ulit po pag naka, ayaw po bibitbitan pa uli ding luklukan tamo na lakwan talakin. Yung masantingi pong bitbitan, bali yung nano, ding basura yu, ayaw po lalakwan ka lugar yu, bitbitan nyo lang, mantong ko pong basurahan. At ugalyan tamo, patsiyatin tamo basura, tanawag siya, baskino ka rin, yung siya tamo po ka rin basurahan. Baka makasaw tamo po nga panatilyan, malinis, alimaming pisamban tamo na ning kapaligiran tamo. Kaya pong importante ngayon si kaswan tamo, anting Pilipino, ing kalinisan, ing kapaligiran tamo. Ing ginumanatili ake kayo. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa may pahintutu. Ing iba, amponing anak, amponing banal na Espiritu, may yarining kaya katang kapag masusyan o may tanang may kakalugod. Salamat, King Diyos. Lakad po salamat. Benging Diyos, kaya kayo nga.